إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل عباد الله تعالى يوم القيامة الحمادون، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. सुकून दिल मयसर आएगा तब, सुकून दिल मयसर आएगा तब, नफ्स जब आदमी का राम होगा, कदम हर लम्हा अच्छा ही उठेगा, निगाहों में अगर अंजाम होगा, हुकूकुल बशर की होगी हिफाजत, तख्त पर जिस घड़ी इस्लाम होगा। तमाम किस्म की हम्दो सना, हम्द तारीफ, तस्बीहात, तहलीलात, तज़किरात, तस्बीहात लायक सजावार अल्लाह रब्बुल आलमीन युसून खालिक छु, मालिक छु, रोजी रसा, मुदब्बिरुल अमर, तमाम दिलन हिंद अहवाल जानन वोल, जरस जरस गरस गरस पर नजर थावन वोल, ज़ात जुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानहु जल्ल ज़िक्र। अल्लाह तबारक व तआला सिंध हम्द पत शुक्र सिपास पत ऐसन बेशुमार दरूद सलाम, दरूद रहमत, दरूद अज़का बरज़ात अक़दस व अतहर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम यम अल्लाह तबारक व तआला अंबियाई किरामन हिंदिस अकिस तवील सिलसिलस पत आखिरस पे मबूस के, मगर यम बनैन कायनात खातिरन उसवे हसना, उसवे कामिला। पाने फरमो रब्बी कायनातन लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए मोमिनो, ए कायनातस अंदर दावे इस्लाम करन वालो, तुहंद खातिरन छ रहबर त रहनुमा, तुहंद खातिरन छ उसवे कामिला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। एमसी रसूल महतरमस पे दरूद सलाम,
یمی مجلس ان طرف تمام مسلمانن ہن طرف تاکہ یہ مجلس بنائی کامیاب کامران ذات ذوالجلالی حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر مومنو مسلمانو راوی چھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون بینما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم دہا بنیو مجلس اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن اصحابن پرسان یمن سید گفتگو کران جاء آرابیون اک عرب شخص آو فقال متى الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب آو یہ لوگ سوال کرنے کرہز آسی قیامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمزا رسول اللہ یحدث مگر پن گفتاری اشرف تو جاری تساری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانوان لگ کت کرنے لوگ قال باز قوم سمع ما قال بوز ہس امس عرب سن سوال حضرت نبی رحمتن مگر اس دتک نہ جواب یوس اخ گروپ پانوان مجلس اندر کت کران بیا گروپ چھ فرماون فسمع وکریہ یمو اس بوز مگر یہ آو نہ پسند مجلس دوران سوال کرن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن کت سبدو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال این اراہ السائر یلی مکلو کلام مبارک پنن نصیحت وصیت صحابن کرت ام پت فرموک سائل کودگو قال ہا ہننا یا رسول اللہ سائل لوگ عرض کرنے بعض چس موجود یا رسول اللہ مگر اسن سوال اس ذہنس اندر حکیم حاذق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس دتک نوین تکلیف بے اکہ پھر دہرائی آئی پنن سوال ام انداز اس معلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میچ محاسن اسلام محاسن اسلام کانفرنس ایسے چناون کم زن محاسن حضرت پیغمبر کریم اور کم تم چیز یم زن محاسن انسانیت خاطر ترمت اسلامن بے اسلامک پیغمبرن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وچھو غور کرو ہر حدیثس اندر یہ نائس لبن محاسن اسلام امی چو ونن ول شاید ونمت دامان باغ بانسے کفے گل فروش تک دامان باغ بانسے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے اکس حدیث اندر اکس آیت قرآنیس اندر اکس اسوہ حسن اکس نمونس یا اکس ہدایت اندر چھ ہزارہ محاسن چھپت ہزارہ گنج نمایاں چھپت ات دینس ات اسلامس ات کردارس یس کردار ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل دہرون سوال بے ونوس نے بے ون سے سوال ازیک استاد اگر آس یہ ونس ون سے کیا ہو سی سوال مگر کنس منزوس ذہنس اندر اس فوراً دتک جواب ڈائریکٹ جواب دتوس فَإِذَا زُيِّتَ الْأَمَانَةِ یل امانتی ضائی کرنے تمی وقت فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ اے پرچن والی چکرزی انتظار امی وقت کر قیامت برپا ذات ذوالجلالی حضرت اللہ منچ سوال یہ کمی امانتک ذکر کر امانت کیا چھو یوزن ذکر کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنو مسلمانو کائنات اسمن چھ اللہ تبارک و تعالی سے احکام دوئی قسم جاری آخ گو کونی احکام بے گئی شرعی احکام کونی احکام گئی تم
یم زن تقدیرس اندر تھمت چھ ربی کائناتن یمن کہیں بدلاو یم چھ کونی احکام اور امی پت چھ کیا احکام یم زن شرعی احکام یم زن اجر ثوابس پہ متحمل چھ تھمت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یم زن یم شرعی احکام یمن پابندی کریں یہ امانت یس امانت اتن ذکر کور امس سائلس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز اگر اس نظر دمو اس کوتا چھ ات امانتس رچ کرن ول اس کوتا چھ یم چیز ٹھیک ٹھاک پٲٹھۍ پکناون سانین کالجن اندر سانین بازرن اندر سانین سکولن اندر سانین کلنکن اندر سانین ہوٹلن اندر سانین دانشگاہن اندر تقریر کرنے بہ 15 منٹ آمت دل البتہ ونہو نصیحت ایک سین بائی کرمت دپان اس وچھاو پانس دمہو نظر اس کوتا چھ امانتس رچ کرن وول یل زن تم اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھت خون اوس بہن مگر امہ باوجود چھ ونن فاروق اعظم تس جوانس یمس یزار اوس بون پہن ہیور تھو امہ وقت چھ جان کنی ہند مراحل آسن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مگر اس دمہو نظر پنن سکولن کالجن امی ون شاید خالد صاحب یہ نعت یا ام سن یہ شاعران کلام تھا بہ برونٹ کے دپن برادر کیا ژھاران چھُکھ کوہن بالن گوفن اندر یپٲرۍ تہِ چھِ بال گوفہٕ امی وونُن مے سۭتۍ دۄہ تارٕ یہِ تہٕ ہاوَے چھُ کیا کیا بازرن اندر امانتس رچ کرن وول یم زن رچ کر اصحابو حضرت نبی کریم سندیو صاحبو امتیو دوستو اخوانو تمہ انداز کہ پنن پان کوڑک پھاس کوٹس پہ مگر ونن یہند نعرہ وَلَيْسَتْ أُبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا میں نسا چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پرواے بہٕ چھُس مُسلمٲنی ہٕنٛدِس حالتس اندر پھانسی یِوان دِنہٕ عَلَىٰ أَيِّ جُنبِ کانَ فِی اللہِ مِصرعی یتھ اندس مےٚ لٹاین ییٚمہِ اند شراکھ لایَن بہٕ ہسا چھُس تیار بتیار مگر سٲنۍ حالات برادر کیٛاہ ژٕ ژاران چھُکھ کوہن بالن گوفن اندر مے سۭتۍ دۄہ تارٕ یہِ تہٕ ہاوَے چھُ کیا کیا بازرن اندر کیا لٹیرن بے ضمیرن ظالمن بددیانتن ہند فوج پلا سانن سکولن کالجن دانشگاہن اندر مفادن رنجشن ہندور اک اکیس زنگ کڑنک واو چکامے کار رسوری یہ ڈیشک دفترن اندر دفتر خدا ترویت منگا امداد گارن مسجدن اندر بے کیا تیوتوی سرمائی لگی ہا بے سہارن خود کفالت کیوت صرف یوتا کرن افسر میٹنگن فنکشنن اندر میں پرسکس تام میں ونتم کت سنا للہیت گامت دپن ولین صحابن سۭتۍ دفن گئی سمرقدن اندر لہذا مومنو مسلمانو اس گژھو رٲچھ کرنی آسٕنۍ تتھ پیغامس یُس پیغام ہیتھاو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚلہِ أسۍ امہِ پیغام